Kuti aibalo likola otya? Ndigema oba yenda alifumire mukutu oba muliiso oba munindo oba wakati mu muto oba mamiro oba mwidondo oba mukasolo oba wona woyenda ibale lifumire nusu imeka bitanu byokka zenga nkukolera. Kuti likola kutono. Wayenda alifumire mwera nkobere wayenda ibale lifumire mwera mumiyambe kwawe wayenda ibale lifumire kubona ko nenda ibale lifumire muliiso omulungi ali kwa Hawaii Media chokola kyabiyo kuba ngo tugoberera kitwiza mu amani. Yosaba abayaka kali subscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninzo we Yazid Yolisigira owe from Sedon Ricardo. Ngawe muri kumbona nchaziza mu ko musado no. Were isif mwana wa street. Wabula mwagene ku street nga alikola ebintu ebyewonisa ono atole ibale ya alimira. Deni wa alimira yakubuza ati lifulumirega. Uwo mukoboti wa mumutwe aba mukutu aibale we lifulumira. Takuba kono atoloba kinusu ekyebitano ya kimira yakati kuti kifulumire gali uwo mukoboti oba kifulumire mu nindo oba mu maiso oba wa sena mbere na mukoba ko kifulumira ayinga bambi biri kufuluma ekyo kulya kyona kyona wabula byakoze bambi byewonisa mwagene ku street nga alikolera abantu amuwaye bisatu amuwaye bitano wabula nga embozi ye bambi yayinamiza embozi ye eriza amaziga werono avira mu bitundu bya busakira eri muri siye mayuge era nga atukobaire ku nti yazalibwe eyo baba ge yali wabula ekyembi kiri nti mama wono owawere yafa pagano wafa yamuleka mu maka aga baba we ni muganda wo muto baba ekiyakola yafuna omukazi owundi so ono omukazi omuto yebaleeta mu maka mbu ono byatukobye wera aliko ati mbu mama we yebaleeta omuto yakwa baba ati goba abaana abo bagolole woyenda nze okufumbagana abaana bagobe so omusada kiyakola yabinga abaana bano ono ni mwino w'emyaka oti 34 yabagoba era bano batambula baida mu town muno iganga era busano ba street kid basula kumbalaza basula mu bibanda bya filimu wona mu myala wabula nga bali mu bya street eno yavuira omusada ya mboba musawo wa kinansimbu yamutwala yamwegesa bino ebyolumagike bino mbavu bafunenga mu center akasenta kabisa so kolira tena kubona kuiva ali mali kolo tindibona kwenda kulagani iba ale tulage iba ba otoni keta mwana ndio yake ni bamuliso mwana nkobere wayenda alifumire nende iba ale lifulumire mu muto wagati Eliwa. Uti nenda lifulumire. Kalifulumira mu matu kabiri warungi. Awali wana ngali kwa urungi. Ate kumuto baga tolibona. Ate mu nindo. Aya. Nenda lifulumire mu nindo. Katoke mawe na alikwenda bone ngali ndai no. Ayanga. Aye ngole mwana mila lewa.
ekinusu ibali okay. Yango sitakwenda kulya mmere ki? Tuwaniwera tukobere kukuwere ngokaye kutukobera engeri yofuusamu sooka tukobereku ofuusa oti ebintu bino kakugemereku zena ebintu bino tukola nga neyendera nkolera lw'obulumi zena ebintu bino wali omusaadde yankoba atya nkuwa ine nakuyolimu ida tuje nkole ki nkusandaga ofune kiki ofune kikumi kyowo obeewo ni mwino twaje yansandaga oyamala okunsandaga yankoba atya olunaku ndeeteranga ye 15 buli lunaku zena olera wemba ndidye muno mu maduuka okupakasa wemba nfunye oba esente oba nfunyeyo 10 mutwalira ku 2000 yakola ki yatandikirawo. Ojja kutukobera ebyokusandaga bya byona n'ensonga lwaki tuwana asooka tukobere otyo sente oditaawa dafuluma ditya esente otaawo kyebitaano nga ngeme kyebitaano ekyo nga nkimira iwe ng'okoba oti ndikwenda kifulumire mu kutu oba mu liiso oba mu nnindo nga nkigema nga nkimira wenkimira iwe ng'onkoba oti aya kifulumye nze nga nkifulumira wantu wonkobya oba oyenze kifulumire mu kutu oba mu liiso oba mu nnindo oba wakati mu mutu oba mamira oba mu idondo wona wona iwe woyenda ekikoine ekyo ekyebitaano niwe ekifulumira naye zeena nkola ki nkolerera kubaawo nkubweine nga aibale lifulumira mu maiso omiza aibale mukalo lyafulumira mu maiso bana bya bituufu nze mbibweine kulyago gali namukoba yamira aibale lyafulumira mu kutu era nga ndi kulibonaku n'ebinusu so oli kujja kutukoberaku ku ebintu bino tibikukosa bulamu bwo owulira otya mulire no engeri magiko ono yeidamu byambi oli kujja kutukoberaku waine ndo tukobere wazaalibwawa nze waife Busoga mama waife yatuleka tuli baana babiri Busoga kiriwa Busakira Busakira Utangala mama oyafa baba yaleeta omukazi owundi baba yaleeta omukazi owundi omukazi yakoba baba atya obo yendo tyame ninze wano mu bufumbo tyendera kwirala baana bo mana wo batwala baba yena yatugama yaida yatusula wano mu tawuni. Okay, so tujye mpola mpola nenda mbitegeere ebintu ebyo emboozi nenda gitegeere bulungi imwe eno ebusakira emayuge mama oyabazaana nga muli bameka mama yatuzaala yatuleka tuli baana babiri fwembi tuli balenzi oli wa myaka ngemeka nze tijja kukulimba ndi wano nkuze tidi myaka dange ekyokubiri tusomanga kuwaire P1 tidi bawandika batya endala paka ku 10 ebyona byona tidi mwana waife ze nankolera kubaawo ate muganda wo ye babaleka naye ali mu myaka emeka oyo ali mu myaka 3 donka nido dalimu so kyokoba nga muli eyo ebusakira mayuge timwaja ku isomero titusomanga kuwaire P1 waide titwidi okuwandika endala paka ku 10 ebyo byona byona mwana waife titwidi ki ni mama yali akaaliwo nga timusoma oba mama yabaleka nga muli bataino mama yaje okukoba atatulekawo nga tukalino bato nga tukalino okukoba twali tukalino okulooza tuti kutambula yatuleka nga tukalino beibo mama yakola ki obulwere wa mugema mama yefuira uti baba niko okukoba atya kandeeta omukazi owundi akole ki ankuumira abaana baba yaleeta omukazi yamukyankalanya obwongo omukazi yakoba atya wobo nenda okweidembe mana wotwala abaana bo baba yena niko kutugema okwida okutusuula muno
weyatusula muno wali omusale yatugema yatutwala ewuwe yaja yatukuza weyamala okutukuza yakoba atya zemaze okubakuza mweyawo okukolaki awo okujja twatandikirawo n'ekyalo kyaife mwana wiwe. Aye emboozi eno yoli kumpayira ntuufu? Emboozi ntuufu nze kuba zeena mwana waife ebintu by'endimu tibyangu mwana iwe twasooka twatenduka ku kumiti. So nenda onkobere baba mwene yabavuga yabaida yabasula muno mu town? Baba mwene niye yatutoola ewusoga ku piki yaida yatusula muno mu tawuni weyamala okutusula mu tawuni yakoba atya mutandikira okukolaki okuta omweya wena wokukolaki awokuba utifena twatandikira okutambula naki n'ekyalo. So nga basule muno mwatandikirawa? Waliwo omusada yatugema ku muno omusada yali wetakisi yatutwala ewuwe yaja yakoba mukazi atya mukazi wange nonza abaana bano naye tubakuume bamala okukula tubakoleki tubabinge baje beya wandi wokukolaki awokuba. So oyo omusada okubatwala waka eyo mwamala ibanga ki? Kuba omusada oyo yatulonda yatutwala ewuwe yaje yatukuza baba yaida muno okutusula nga tukalino baki nga tutengerera nga tukalino banankani nga tutengerera utya twali tukali kukolaki tutegeera mwena nkani eyo. Kale bambi nkajja n'emboozi ya WERE magician. Omwana ono akola ebintu obaoli awo ebyewunisa abantu wabula nga emboozi ye tinungi engeri yedawo mu kibuga muno n'engeri yali kuba nti yasulibwawo. So omusaada ono abatwaire eyabatwala omusawo alina isaba omusaada ono eyakutwala ere ati mbegesa kyokola tukobereku ebyali eyo. Omusaada ewuwe yali amasawo gaaliyo masatu yankoba nze ati ku masawo gano amasatu lo mwene siima kulyembe enje nkoleki nkwegeseremu ebintu nze nasiima isawo lyowagati wenasiima isawo lyowagati tuyingiramu wetuyingiramu twabonamu ebintu byali byena bingi byentawonangako okuva mu buto ebintu ebyo byenawona mbuto omusaada yankoba ati ku bintu bino byona ndikwenda olondeku ebintu bina byembe nkukolere uti nze ng'omusaada oyo weyamala okunkoba ebintu ebyo nze mwene nakolaki nalondaku ebintu byali bisatu wenalonda ebintu bisatu yandegesera ebyo yansandaga omubiri gona yankoba ati aya mwana waife ekyalo tikirungi nayo tabamu n'omukono gweki ogwokwiba gondera amateeka gakuno. So isifu nendo tukobere wenaawo mbaye muwangala mutya ku street kuno okubaawo okufuna ekyokulya ni mugandawo? Uti kusukuiti kuno babo yatuleta yatusuula uti nze mbere nkolaki wembere nkali kwega ebintu bino ebyokukola nga paka nsomba maadi nakolaki nafunira muganda wange ebintu ebiki ebyokulya wemufunira ebyokulya uti wali omusaada yeidawo yankoba atya tiri kwenda mukoleki mubonabone ndikwenda ntujjo wange nkoleki nkwegesa ekintu kyoba okoleki oliremu esente nimwino mutaba n'omuzi ogw'okukolaki ogw'okubamu omukono gw'okwiba nze nga nk'omusaada oyo nti yabatwala otukobeire butuwano mube musombanga okobeire oti mube mufunanga nga mujja mwalya bikokoto? Nsombera abantu amaadi mu mahoteri bampa ebikokoto ebisiirivu batufukira ku supu nabisiba mukaveera natwalira omuganda wange eka munankani etubere tusulamu awo namutwalira nakoba nti iwe gema kano kofunye okoleki olye nga nze woba olunaku wemba ndemeroira kasita mba ndidi nti muganda wange afunye ekyokulya oba afunye ekyomusana ekyaigulo nga ndemeroira nga tukolaki nga twesuulira. Kale bambi zira ndikujja kuwayo kwa kasente katidi kakuyambeku ku mukufuna ekyokulya oba oli awo nga tubonanga twenda naye webale mukama akuwa emikisa webale eno balakalafu iku akuwe na uli kyoyenda mu bulamu bwo.
kafe kumbala kagwa lwaki ompaire esaala eno kuba omuntu yene akasente ke asooka kukatuyaniriramu emale yakolaki yakafuna zena ndina okukukolaki okukwebaza ebintu ebyo omwana waife okujja okugituyaniramu emale okugifuna tibyangu okuba butiye muli eno timwirangayo okuwemba busakira kasooka wambe muno mu kibuga ku street timwirangayo okuwuyemu avuira titwirangayo wakadi tuli kuno tukuliire kuno okuba wetwavaayo kabiri titwirangayo waire kusalayo kigere tuli kuno bantu batukuziize kuno kuti fwene tuli tweyaweeye tutyo omwana waife so buli woba oli kumira amabaale gano womira amabaale gano negafuluma woyenda igo biki byobona mule nze tuwulira mu bulumi naye olunaku olwasooka luti bisimi nawula awantu wenafulumyanga ebintu nga wairirawo naki n'omusaayi buteesaawa dino ebintu byakolaki byanala mwana waife era nesaawa dino oba nfulumye oba mukutu oba muliiso tiwulira muwaire bulumi wawula katako we kaba kademeire mu liiso nga mwene neeye enkola yange yenkolaki paka yendina okukatoolamu kuba nkubweneku waliwo eibaale lifulumire mu liiso weekuna eriiso butyawo bwokola otyawo nga obutaka bula obweibaale bulobeire ku liiso paka nkunya eriiso eryo wendikunya lyafulumamu amaziga njiire okukola nti obutaka bubaire bwidye ku buviri wekiki wamaiso nga ntoolaku nga nkolaki nsuula buti mwana waife ebintu tibyangu olina okukikoleramu emale kyakolaki wafuna otakoleire ofana ndala ku kyalo kuno buli lwolambaala biki ebikwidira birootoloota kibyoloota nze okuwemba nambaire tiwulira kuwaire kintu nti kiikino era okuva weneega ebintu ebyo okuloota naloota ku lunaku lutya olunaku webandegesa ebintu ebyo waloota ki naloota emijiini nga diri kusumbuwa obwire mama wange byona byona naloota ebimenke nga biri kubeera omuganda wange biri kumukolaki kumuwayo musadaaka uti wenaloota ebintu ebyo nze nakolaki nakoba nti oba bituufu oba tibituufu uti nze zena kinalindyawo nga ndoota wenaloota nga tuli kukolaki nga balizena bali ku mama nga izena ali kumpayo muki mu bintu nakolaki zena tinabifa kuinga ebiri awo nalozanga nti ndikukolaki ndimayukubi madije buku ndikatuni musitale ninze musa era nisa bobo kwanza naje usensa najiwa bulenda akola munanda fatuma tanenda anko beki omwana wa babi kama wangesho sindeko buti eibaale olikola otya ndigema oba yenda alifulumire mukutu oba muliiso oba munindo oba wakati mu mutwe oba mamiro oba mwidondo oba mukasolo oba wona woyenda eibaale lifulumire nusu imeka bitanu byokka zenga nkukolera bikole kutubona oyenda lifulumirewo mwera nkobere wayenda eibaale lifulumire mwera mumuyambe kwawe wayenda eibaale kubonako nenda eibaale lifulumire mu liiso tubeere nene kolira tolina kubona ku ibaale mali kola otindibona nenda ibaale lifulumire mu muto wagati
Eriwa.